Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumshibenta man kendeo yaki kena ki badan yaki sap ki pong hakakam yele kai football ke Shillong Sports Association kala Sdang yaki lempung yele kai under 16 boys football league arajar arpulai arpusau haka pratrik ukala lingkot arajar arpusau ha SSA Stadium Polo. Hagani ke lempung lawan banyak shimbenta di katla jadi kinhon ki bakinthup yaka Labet Football Club, Umpling Sports Club, Lom Siap Sports Club, Pay for Right Football Academy, Maureng Sports Club, Yetali Sports Club, Upper Shillong Colt, Maulai Sports Club, Ranglajit United Football Club, Umpernai Sports Club, Maupat Sports Club, Shillong Soccer Scout, Bat Merinda Football Club. Haba pai shikijing ya kun hagani ka Sdang ka Pay for Right Football Academy kala job hadu henreo ko la not persya ya ka Umpling ka Labet Football Club kala job da shiko la not ya ka Lom Siap Sports Club bat ka Maureng Sports Club kala penlim not ya ka Upper Shillong Colt da shiko la not. Đón cách mà chiến mà làm đến nó không nói